Ini akibatnya mati lampu. Rumah aku rapi gotok baje ada kau. Mati lampu gotok baje culok tok lagi ti. Ini baru zaman now. Nyan ha ni kadang ke. Culok cok lagi ti. Baje rapi. Lagi bak laundry. Mantap. Nah, ni galon payah balik-balik culok. Nya berarti tanda hanaga tuum. Ya, payah culok lo. Rapi bajai. Ya, ni galon ke kok berat rapi. Kurang 2 euro. Angkrut-krut di bajai.